Shubor nakaslem jong unong san hima. President Kaseng All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA uba arikal dinas doling ulaong bade kibriu jong ki agency ki badan kti ban khang ki kali na Meghalaya bandung sha Assam namar ki khang wat ki kali shimet kani ki jing pau uba doling kade ka jingkran bad unong san hima limba ka phone hadien baki kali na Meghalaya kila sha khang sha Jurabat bandung sha Assam Hakiriu pat ba keblajam dagasni ka khat phra tarik nai lor ahjar pesan nadu ka por phra biji minister ulaong ba kaseng hagini kisni ka klem khang yaki kali hasurok ba hendai ka khang tang yaki kali bandung shege jaka jongokai perthei bandawan ka sarkar bakan shna yaki polisi nagbanta ban ai jingbintoi yaki nongnya akali ki ban Meghalaya ule thu ba ki nongnya akali na paltan bazar shillong kila pentep shu bakim shim ladan kti yakani ban khang yaki kali na Meghalaya Hendai ki diki brio jong ki agency ki bakhang wat di kali shimet bat ki kali sarkar ru. Sebab itu presiden yang ka sosial bisnis lagi bakalan kerja sahabat itu terus apa. Setelah selama tasnya rasa dari itu. Bila dia lepas tentang mesti sekali apa. Ngapai nakapor sa kapor na ikindu ba pisi press media. Dene. Ke ikaba ke ikijingdawan naka liang jong ka kinongnya kali kamay tibadai na po Meghalaya. Kadai halal ketu kejing dawa kalong ba ni mentala ladan asnem dengan bandia ni ladan asnem ni ladan asnem kejing terwal ni kejing diman dengan ni kejing dawa jengi nak sorka ban pencerekam ni ban taulo iki polisi haki beri respon pihak kator halal kata kejing kita kibrio na po Assam ni kita kinongnya kali na Assam katkum kejing yo di step jonga na kita kilong yalam kibading na po Assam menen sila phone yang kita phone ni makiru sibet ki ongin sa ai ka voice message da dalong kepala reki ai ka voice message kan supply jadi na we long yalam ubadai na po Assam ti jong ki absen beter perang ki uong yang ni kibakamai national segoti ni kibakamai na paltan bajar segoti na paltan bajar sa Shillong ni ngimdan involve halor kani ka jiniki dekani ka jiniki kadai bet kitu kibriu jong ki agency Ini kita driver nanti kelak percaya kiong ba nakal yang demi kinongnya kali kamai kiba kamai Shillong tu Guwahati bat Paltan Bazar railway station kumta seter di kamkran ni ke airport kiong nakal yang demi kiong bangi imdan involve halor kali ke jing penkiwin kabaki bat yang buat ki private tu ki balik ke ki private buat nak jalan ni kan ya Bandung support Assam kiong ni kamdan imdan keti halor kali Tewang ni kiba kiwin ni kini dari kibriu ki agency. Kita kibriu jong ka agency. Ngan ong iti kay pak ngan jiba nakalian ka jong ni. Ni ong sini na du nang kongsi ni yaki ni dawai ka sarkar untuk dalam Meghalaya bahkan dai pen terekam no mardori polisi ha kabadi kita respon. Tika ipat ka baja kami. Menta pinong ba bakale ka AKMTTA ya kani ka jing kiwin. Tipai ba ke jela berkuai tiba julet ban don kam de kili private saja jadi ban suku ya kani bani ke asan lapo jela Meghalaya ikan penkiwen dan ikan penong ikan ya kang ikan strike ikan sentien di highway tiba pia pastinya lek kawan kajing si jengi jadi ban suku tipai ba jengi dong gadri hunyo trap kri kasi be jengi maka jengi jengi kidongnya kali kamai hani po jela Meghalaya kadai bes bangi dawa tik lani ibu ia kena strike ke bangin ong mah lani ke ban ke bangin ong tanya kita spot bangin syakshu bakin rung dek kali ki panapar ke jela ti yo le si yo don ki briu ki pat ba be jengi ki balong ki himen ki para jong ke bri nyo trap ki sotu bakla baka jengi ki jengi kadai bangi strike ki surok highway na po jela Meghalaya ki dong ilak ki angman ong di ki dong yak kali kemai na po Meghalaya ki strike ya wat ki highway ru tinda sotu ya kata kalong ba ngan pencai hangi sesien bangi strike back tangi kili ikili ban apa jela ban nemrung hapo tu respon seke ai ka bang kwa na kalian junga kum presiden ke ICTA baki pat ba ka jela rutin sotu lem adu banga mentang itu iti ngala susun ngada pasi susun ya ki para driver kiba miet bakni kelak kli nanti
Banyak no mardor yang kata ki polisi lali banyak ban kitlo damangi kinongnya kali kamay na po kadala Meghalaya ya ki turis ki bawan jong kan ni henry kumbapisiam sakajing kini ki baarti la ki mentah ki bangila ya sama ini jeng ki jongi kidan ki brio jongkaan cuma pendik penuh ini kila keren ini dak tin ke bahasa ke besit mulong ban bat ya kita sekali le kumta wat hapreng ke jing ki idang ni ko ngu ya ke brio jeng ki an ki badan lengkap ni hai ti zakar ke fair ki bangi tolong ya ke jing talaki la ni kita ki segien idang don ni kata ke jing ko operate bagi government ti lada ngin si corporate sa ko ni lanu inyo pat lanu inyo priang ita ka jing dawa jeng ni to ong lem mapi kan ki pai ba jong ki jela kin suku angi bangala franchise wat hapring ka jing ki jing bang idan ki entry point ki check gate ilap don ka jing corporate pat ki officer ki magistrate ani ki officer police ki badan nang to bagi ongi sampai tangi komplain nai penting ya kali kawan jeng ki ngatrai kita ki brio ki badan hakapor jong ki badan hapok sarkaru kilai iya kan ni kai ke bangile ya ladap kerana tu tafsir bisang jeng ki yang bangim pendik ai kinai ya banta ban ai be ingin kuat ba kanton ke jing Islam ingin kuat ban long kungkeri Nepal le ban long kungkeri kiri ban banyak Islam ni nah kalian ko jongi kinong elam ni kuat be ka jing suk ni ladap ong non kong si ke jing kan long non violence se hai pan in percaya kada ka ipan in percaya kali ber khoi ke jing le lada kerja ka sa apa kini ke jing sa apa jing kali private ti balai kali private support jela asam kali ber khoi kedai ke bedin ke jing se kedai ban ni kali Ong berpin kena ini kinong nyak kali kamai. Nadu tuk sing ngadap ong. Kasorka katip. Bayangi ngimdi kena gunda. Jadi kinong nyak kali kamai. Kasorka kadi bencet hai kata. Teka ipan ini menjibat ya kasorka. Tak ni ngisen jingge. Mentah anda kita kibriu. Kibam jutip yang phone number jangan. Kibadan hakaan kan. Kibadan hakaan yang itu iti. Nadu mestap. Nyau prabaji. Kila pasang bantuan yang ngak. Kiong call off no ya kini. Lek kumta. Hari. Kat ni asnan ke jing ginan ni mengipat kat ni kelai apa ke YouTube kelai social media hato kita beri kepada hakaan tiba kentu yang ban call off no manan step ya kini ke jing ni kila je kenceng mo ya government ban nyerap lem no yang kinong yak kali kamai ke jelam kan ya omdan tentang kawai ya kerpan ya kita beri kepada kabor jongkaan ba kentu lem ya ke jing kerpat jing jing nam jing kinong yak kali kamai bagi sarkar Jin persoalan ke sekar bagian dari petrikam no isi polisi katkum ke jingko azmi hak itu spot ringkat batu reciprocal transport act kabang kot ke RTA lem kumta ni nempat kenran dia bat ini ya syakmat ke jingi ki dengi tang kata koi ke makwa bandang Pak nomor ba ki iba di kenhun no asam kipat hadin baki sila petrikam ke jengki kabete ke jengki sebut benong bakasokar ke depan Pak Klik ya semua kani ke jingki ke bai hang si ngadap ong menne long kadi ban klik kadi ke jingki klik kadi sokar jelam ni kan yakin de beli tin keno ini sinong nyak kali kamai te ngalak pensai menne ngong ba arsnan ni don ke jing nam ni lalek tak akor keburam hakmat ki sarkar hakmat kita ki badan pok kesuki ban pen yarap len ni ya ke jing nam tengi ngalap ong imdai mengi ki ban pengi jing kumar ka jingkiel ba khoi ka de ka sarkar Meghalaya ka bam simla ban te lakam ban ka bam simpek bam sim kni len ya ka jing ut jing nam ka jongi kinong nyak kali kamai ka bam ni ong ila kerdu adu kata ka kamai ka ji joni kadai tang kata ya kani ka jingki kadai be ka ba jing ale jong ki produk persam jengi ki balik de kli para bit ang ki po jela tam tak ni ka jinjang te kadai ka sarkar jela Meghalaya kadai ban sikli kontrak sama bodai chief minister jong jela mardor nga kwa balada ukwa bakani ke jeki kan jam kan yak sukna khot mardor ini ringkat bati uci besar ke jelam Meghalaya bakin pin ilu aju kapor ya ki polisi bakin la menterikam no ya jing dawa demi kinong yak kali kamai ke jelam Meghalaya lim kumta ngin yak di sekmat ya jeki demi tang kata bang kwa coba kemut mentah kita ya di sekmat ya tempat raya ngin yak baik impak ai kenu kerai ngin yak di sekmat kat adu kasorka kan dakot ngala ong pi kumbang ngala ong nadu khot listrik ke jengi kan yak baik sekmat lada kasorka ka khot banikan kanya keren du ringkap bang chief minister ambat kiwei kinong ki officer jong ka government
Lani kita ki officer doktor din nin kwa dalam lani. Kajing kot ke nakal yang kesoka kan dai hak bani ini kedua direct by chief minister di dalam Megalia. Bat kerja kapor bon penis dan bani ngin penterikam no ya ka RTA ringkat bat kini bukan pentau ain tau no itak polisi hak bai dai bat terus pat banum syak su ikli ban bat jelas ai bat di try jelas try muluk kinongnya kali kemai ka buri nyotrat bani nyok banyelum banlang banlu banra hinong ni da kinongnya kali kemai di bana jelas